Donald Trump na maki phambanda president ki phambanda hek pham khibadagi Iran gi issue ase masi solve tawning bana khor khang le masi karigino hay matamda America dagi check pisilak pani madudi nang lakle hojik Iran gi problem se solve tawsi haiduna masi gi maram Iran ase makoi gi oina yek na tingkhang ni achobu problem ni makoi gi nuclear ama masi development torok pasi ubasita Israel gi ti tumba sabi apana te Iran da adu kumbu kuchuklai dai kragadi makoi gi oina future de am trouble lakane se uba maram masi na Donald Trump na Iran da hairaki madudi aikhoiga deal ama tausi aikhoigi apambagi matungina madu na khoi yapam tho iseni adugi matungda chithi ama iraki hairi ayatollah khomeini da madugi chithi du yoraki aduga madugi chithi da irakli punumak ase hanadagi hojik phawgi manungda around 1 month chakre chithi sigi piraklo matung se so masita madu yarba details punumak mention tawti sinima yamda khanghandi adu hojik ta matamna khanglakle masita Donald Trump na hairaki hairi madudi Iran na koi tha ani khaktani khoi na piri se ultimatum ni masita ai khoi ga deal taw nuclear gi deal taw na khoi ga nuclear puna ase khoi ga apam gi matung ina natrabdi 2 months khaktani ultimatum masida yadragadi ai khoi na khoi da ai khoi gi force use taw ni haidra masi puna ase Israel ki sarauda ki Israel na haibudi matung ina chatharak pani among of the European Union su Iran ki against the lakelakle European Union na so hai kremati Iran na koi nuclear gi wafam ase masi fajana discussion ama tawraga wafam amada puraksi na koi kai tawri madu khanghallu na koi sari bu sadra madu khanghallu sadaba taraga di kari mongda laifam thoi aduga sakraga da kari oipa madu amda khanna se haituna natraga di ekoina European Union ga fam ni hairiste natra di European Union ki site gi suna koida yamna sati satri ba sanction kaya pirakani haituna masi Iran de am chaw pressure ni pisal like this European Union means NATO hairo amaromda America amati Israel na pullaga masina loidri handak America na Houti ki mathakta attack am kana tawkhibase hojiksu chatari hojiksu attack chatari ngasi su attack tawgi paw lai so masigi attack se tor matung da Donald Trump to fam amga mention tawkhre madudi adusu Iran da 10 torga Iran da khut thilaga hairak po fam ni haidi madudi Iran akoina Houti da tawri se masidagi kharadi mokoi tamjaba amadi khangba ba ngablam lagani khangba ngamlabanina Houti de khoin tor ese kari gino haibse masidagi Iran chu bhap ta fam thoklabani madudi makhoi na Houti de piri ba weaponry punamak ase masi arot pa warate masi arot pada afong bani khanglabwani aduna Iran na khoi da Houti gi fibam asi lakloi haibal laiti haibo fam su indicate tor ga hairakisini Iran ase hojik fazala target toreko Israel America amdi mayam se pullaga Sipulama asina clear indication tawri maldi Iran gi mathakta awaba lay Iran gi mathakta problem lay makoi tumina lay thokpe yaroi aduka masigi photo sing ase masi satellite ki photo su kaya yauri aduka masigi photo sing asina tag isini madudi Iran gi akoi badala iba samudra sing sida America gi makoi gi intelligence ki oiba adukumba jahaz madusu koi chatuna yengli hairi surveillance tawi hairi masiga loinana surveillance drone su pahelaga Iran gi movement si karino hyper lay aduga Iran gi bokoi gi satellite image amada khangma misini Iran da hujik amakhaktang Su-35 Russia gi aduga fighter jet ado masi lab tuna war gi preparation da lay haibisi masu uisini khajik mang da mention taw jakibani ngasi su America na Houti gi mathakta attack tawi haibise masi gi picture asina clear tak le aduna Houti gi ganglopa means Houti tanrakpa asida Yemen gi mi kharasu public mi sungsun pianga yauna sibagi wani aduga America na hai madudi ekoina attack torise sida loigani khanganu madudi Houti bu mamutta na mutatri fawda ekoi attract ase tawkini hairi From the Americana masana hajabagi matung inna makoina hai madudi Yemen na ekoi dasu drone attack drone suicide drone attack toraki amasung madu bu ekoina thugai ba intercept tawbagi yawisi masigi matang sida Houti ki spokesperson military ki spokesperson madu mention toraki madudi America da ekoi lagatar leptana simultaneously attack tawi aduga America na utli do makoina intercept to thugai ki ba adutani adupu makoi dasu phajana ekoi na attack tawrabani amasung makoi gi Navy force ki dugum jahaz sing madusu back chatlapani hari it means masida clear tak le Houti su leptana America ki mathakti strike tawri
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ MQ-9 ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯃꯜꯁꯨ ꯇꯥꯡꯕ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯅꯤ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤ 11-12 ꯁꯨꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯃꯅꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯊꯣꯝꯒꯥꯏꯗꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯌꯃꯅꯤꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯕꯍꯔꯦ ꯑꯍꯃꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯔꯦꯗ ꯁꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯂꯦꯞꯂꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯜꯂꯣꯏ, ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯒꯖꯥꯒꯤ ꯃꯁꯂꯨꯝ ꯃꯤꯁꯤꯡ, ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ, ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯖꯨꯂꯨꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯇꯝ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛꯁꯤ ꯍꯟꯕ ꯂꯣꯏꯔꯁꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯝꯅꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯇꯤꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯤꯄꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯁꯤꯗ ꯌꯃꯟ ꯈꯛꯇꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯦꯞꯂꯤ ꯒꯖꯥꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯁꯣꯛꯅꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯛꯅꯔꯤꯁꯦ, ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯍꯨꯇꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯆꯥꯛꯈꯣꯝ ꯑꯃꯅꯤ, ꯏꯟꯇꯤꯌꯔ ꯌꯃꯟꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ꯫ ꯍꯨꯇꯤꯁꯤꯅ ꯖꯁꯠ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯁꯦ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒ ꯐꯖꯅ ꯇꯛꯀꯔ ꯇꯧꯅꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯦ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯒꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ, ꯐꯤꯂꯤꯁꯇꯤꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯅꯤ ꯍꯨꯇꯤꯒꯤ ꯃꯃꯜꯁꯦ, ꯌꯃꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯤꯁꯦ꯫